Aleykümselam. Ata tanışalım. Bu kuyup alanız Aktarel. Sen de bir öğretiyor atasın bana. Öyle para koyduk oturmadın mı? Bıtkandaydı. Ata, meniki emes. Begim aytын жигити Тарел. Ya tamam olsun. Ya da adasın hani. Şundayыңыз жамандап. Kançadasın da. 35'te. Anda öğreten bana mı? Жөн отуруңузчу, допрос кылбай. Sen nasıl da öz kanunun elle diyor atasın da. Sonra Ушундай суроогум укуп элем. Müslüm kalım atasın. Oy benim başka işimi güvetesin gördün. Öyle kişi şunu tutturamam. Gel oturaver. Gel. Oturuyorum Turgan'da önüne karganda sen bana tutturamam. Koyuңузчу Матай. Değilsin mi dayı bu yerde? Asker kızmatkerimin. Asker kısmı azamat. Ayo emgekçiler eкен. Koy desem bolboy, жанга карабай бүт отундарды жарып салды. Küçük alıp atkanına ve katın alıp atkanına ve jarıp sardı da. Баса, ата бул укмуш күлдүрөт иш. Эмне башталасың Бегат? Анекдотторду толтура билет экен, таластыктар жөнүндө дагы. Койчу. O aydın. Жөн эле койбойлу это. Ben olmayayım. Anda kızımdı ben. Ay kızım ay kızım da. Апенди эшегин минип алып паркка барат экен да. Anladım. Апенди эшегин минип алып паркка барат экен да. Анан паркка барса охрана киргизбей коет экен да, жаныбарлар менен киргенге болбойт депчи. Анан апенди айтат экен да, кандай киргенге болбойт? Тигине көгүчкөндөр деле жүрбөйт жакта дейт экен да. Анан охрана айтат экен да, ал көгүчкөн деген тынчтыктын символу, жакшы канаттуу дейт экен да. Анда апенди айтат экен да, менин деле эшегим согушту каалабайт. Айтпадым беле турат, жарак дедим беле. Анда жүк болсун деп дагы да айтып берейин. Aytasın mı? Таластыктар сууга чөкпөйт экен да. Неге дебейсиң? Niye doktor? Анткеничи, алардын өпкөлөрү жок да. Tamam olsun.